Bazalwane kube nephutha elikhona la ngazi le ibizwa ngani. Ulingasini ufunde isimelo. Ibona abahleli inkonzo. Umsawe inkosi malinga lo mfowethu usuke eMyudeni. U-admin wethu baye nabo kuzwana. No mama umbalisi ekhaya. Ibona bonke ababamba ithimba ukuthi inkonzo ibe kanje. Usuke eMyudeni. I-program yenziwa uye. Ama-program awu-2 namhlanje ne-amen ebusuku ekhaya. Ubheka isimemo se-amen ukuthi amen ingene ebusuku ngo-10 iphele 8 ekuseni. Yena ngoba ezala uze amen yena akazi ukuthi i-event khona 9 AM till late kube khona i-amen ebusuku. So nje ugethile kodwa ke izinto ngosiphelele bengelo Sanibonani. Ngiyaphila. Sanibonani lo. Lengase from Emnyudeni embalane la ngisuka khona kwaLigoli le manje sibatha abantu lo nyelo bana sokushaya sikwazi. Ngizokungani ngizokuthi izigobelo Siyabonga ukubazalana ngixolise kakhulu izindlela ngiyathemba ukuthi abanye abaningi abajwayele ukubona ku-TV Kumeno siyaphela ibhetri la. Right, siyakhonisa lingasini kube ne-misunderstanding kodwa ke ikhuthale no-admin. Right, i-trophy yesibili sesiqedile. I-trophy yesibili i-best asiqedeleni bazalwane. Best bani? Motivational speaker of the year iyakuphezulu. Ukhona onesikhalazo ngalokho bazalwane. Bambeleni ividiyo besiza ngapha nondaba. Bathathe nesithombe. Ividiyo. Ividiyo. Hayi sazosithatha isithombe kuleyo. Senze lokusheshe siqede. Iyakuphezulu bazalwane. Loba umotivator ekwi-program noma engekho. Noma kuthiwa akafaki umfuqa ngevidiyo, mayephile station emsakazweni umfuqa ngevidiyo sinikezela umakade ukuthi siyabonga ukuthi ngelinye ilanga ngithenga umfola ngithe wena ulela ubheke phezulu ukuthi mina ngilomfazi angilali ubheke phezulu. So nje indoda engangicela ukutshela into eyithandayo into yona dodi ngithe inkonzo leyo kufanele ibe kanje iprogram izoba kanje ilanguage yethu kodwa sesiunderstand but nje kukhulu esifunda kwethu uqhubeke njalo akuncane sinakho kodwa ngelinye ilanga kuyoba kukhulu indlela esappreciate ngayo indlela osuku lapha ngayo abantu because kunama-friends akho akhona kwi-group kunabazalwane abanye osuze wabazi through i-group ngenxa yomsebenzi onawo and ungabi ne-pride ukuthi mina management executive yakatruda i-manager ngiphethe ifemi yonke ethanda ama-snacks amabhidla kodwa manje kunondaba namhlanje ukwi-program ngo-8 kwenze reporting eyi-40 even abasakazi labo esinabo bazalwane so nje benza lento sokutshela bona ngithi sazizwa kuthiwa